Kini galong gajing pen pau dan ni gajing pen tip kubor syapi bero kinong kersaan juga na Thiar ke Samoi society. Kam tam nong thit tiket bat kum juru iki volunteers bat shabero ke baju yarap lem ke society ban pen poi yeki tiket na ke jaga per. Na ke daw bamlak kier kam tam biating ko bat ke jingjit nong mi khamat syaka autonomous district council MDC ka society kelarai ban Pynkynriah no shuwa ya Tarik Jong ka lucky draw syakar pundai tre Lber ala tar pausan. Bana kaliang ki volunteers ru ki pen pau ke jing halo ke jing don ke ni ke election balada omla ban pen poi lut ya ki tiket ha ka por babiang kan poi syaka be ke society ban penya ya ka lucky draw. Halor kani ke society kali pen bed ringkat ba ke district administration lani ki board penya jong ke eastern west khasi hills district. Gilia bed lang hakati Tarik bari program lani jing pentip badangsa insa ashikilar batai kubor. Kublisya jarngu iki jing kershan Jong pi hakani kenti bat ngingen bangin poi lang syakathong ko mangila temu. Kam tam banyarap lem bat kentiu yaki para beriu jongi ke beriu nyotrem. Iki jing tip bakam banya pilawan phone hakini ki number prahnyo ar khandai pra lai khandai san lai hendrio prahnyo prasau san lai khandai prakanda nyau sao lai san ar hendrio nyau san nyau not san prasau iwe lai nyau lai.